Zdravo, kako ste? Good evening, how are you? Zdravo poslopodne. Hoću sada nešto pričam sa vama. I want to talk to you guys about something. A ja imam kompaniju, zovem se Spotless Cleaning kompanija. I have a company called the Spotless Cleaning Company. So ja ću idem sada sa vama kroz neke stvari šta mi moramo da uradimo u mojoj kompaniji. Ja sam glavna od kompanije, ja sam ova glavna žena. Ja sam kao franchise i ovo je moja kompanija. Ja sam otvorila ovu kompaniju prije 10 godina. I'm the owner and the franchise of the company called the Deep Alex Spotless Cleaning Company. I opened this about 10 years ago. I'm the owner and the franchise of it. Now I'm going to tell you a little stuff, some things that what we do for our company, for my company, what's required, šta treba da se radi, what we ask you when we're hiring you. Tražimo nekoga da radi za nas, šta mi hoćemo da vi radite za nas, what we want you to do when you're working for us. Za mene. It all goes through me. Ide prvo kroz mene. Okay. Kad se čisti stvari za čišćenje, ovo je kompanija za čišćenje. When we're cleaning, this is the company for cleaning. Now, sada ću ići kroz vas sa vama i da vam kao objasnim kakve stvari. Koliko imam, napisala sam oko 28 stvari što treba da se uradi. I wrote about 28 things that has to be done for us, za nas. Broj 1. Number 1. Prašinu. Dusting. Broj 2. Number 2. Windows. Prozore. Broj 3. Number 3. Clean the walls. Da se zidovi, svi zidovi moraju da budu očišćeni. Očisti. Da se zid očisti. Trebaju svi zidovi da se sijaju i da budu očišćeni. Broj 4. Da prašno radite okolo prozora. Number 4. Dusting around the windows. The window sills around. Okolo mora se prašno uradi sad. Tako. Broj 5. Number 5. Dishes. Suđe. Broj 6. Sve crtanje po zidu i po podu. Znaš kad nekada ljudi nešto crtaju po zidu po podu, to mora sve da se izriba. Da se dobrima kemikalno što uzimaš, ima zavisi što uzimaš. Sve drugačije za svaku setnicu. To je ima drugačije nešto što treba da staviš kad se čisti. Ili kad se izriba, što god radi se sa čišćenjem, sve je drugačije. Everything that has to do with cleaning, everything is different. So, all the drawings on the walls, on the floors, the graffiti, there's a little chemical that's called the graffiti remover. You remove that. You put some of that on a napkin, on the little cloth, and then scrub, and then kind of like this. Staviš na krpu, malo, i onda malo, ako ideš, i izribaš preko i okolo around. Number 7. Broj 7. Ispraznite smeće. Empty the garbages. Broj 8. Number 8. Sweep the floor. Pometite podove. Podovi. Sva podovi. Pometite podovi. Broj 9. Number 9. Scrub the floors. Izribajte sve podove okolo. Sav pod. Da se izriba dobro. Broj 10. Number 10. Usisajte sve okolo. Vacuum everything around, all over. Broj 11. Ispraznite usisivač ako je pun. Empty the vacuum cleaner if it's full. Broj 12. Number 12. Wipe down the tables and chairs. Izbriši
izbrišite sve stolove i stol izbrišite sve okolo. Ako je stol prljav, izbriši stol. I ako je stolica okolo, izbriši stolice ako su jako prljave. Ili ima i nekada hrana po stolicama, pa me uzme krpa pa me izbriši ono, da je malo čisto. Da je malo čišće. Broj 13. Number 13. Clothes. Veš. Number 14. Broj 14. Rooms. Sobe i srednje sobe. Regular rooms and living rooms. Broj 15. Number 15. If the garbage bins are dirty, clean them. Inside and around. Ako su kante za smeće prljave, unutra i očisti i okolo i očisti. Broj 16, number 16. Always put a clean bag in the garbage bin. Uvijek stavite čiste kese. Uvijek stavite čistu kesu u kantu kada promijenite smeća. Ako vam je smeća pun ili prljav jako, promijenite. Uzmite tu kesu, bacite i stavite novu unutra. I onda stavite gdje treba da bude i zdravo. I tako je. I broj 17, number 17. Clean the walls and doors. Očistite zid i vrata. Očistite zid i vrata. Ako su prljava. Ako su svi prljavi, svi zidovi, ne, dobro izribajte, očistite. Uzmite u vrelu vodu, uzmite uzmite krpu, stavite krpu u vrelu vodu, onda potopite, krpu tu potopi u vodu i uzmite to. Malo sapuna stavi, kemikalno malo stavi ako hoćeš i da se dobro izribaj, baš idi i sve ribaj kako treba. So take a hot water and the cloth, the cloth, then soak it in the water, the hot water, then put some soap in or the chemical, then and then start scrubbing the walls. Počnite da ribajte zidove. Broj 18. Number 18. Očistite okolo našeg kupatila, gdje se perete ruke ili kada idete, gdje suđe perete okolo, gdje se to očisti ispred. U vašoj uphinjilu kupatilo, kada idete perete zube, ili posle kupatila, perete onda okolo, da vam je uvijek čisto. Okolo vas da uvijek vam čisto. Ja sam jako čista osoba, pa sve obožavam da mi je čisto. Ja ne volim ni malo prljavštinu. I'm a very clean person, a neat freak, they call me. Oni me tako zovu. I'm a very clean person and I love everything to be clean around me. And what I touch is sve što dodirnete, uvijek je dobro da bude čisto oko vas. Ili što god radite, s kim radite, ili ako trebate nešto da dodirnete, da vam je uvijek čisto okolo. Broj 19, number 19. Clean the toilets inside and out and around. Očistite šolje uvijek unutra. Očistite šolju unutra, napolje i okolo, ako treba da se očisti. Number 20. Uvijek promijenite da imate papir pored šolje, ima onda ona čuda što se preključi, ima papir za šolju. Always change the paper towel or the toilet paper. It's by your toilet. There's usually a little clip that puts on there, and you put the toilet paper, and you have it usually right beside your toilet.
That's how it's at every home, every house, every place. That's where it's made. Gdje je napravljeno. Broj 21. Number 21. Stavi papir, isto promijeniste kada stavite papir za ruke, ako treba. To isto nemojte da zaboravite, ili peškir, ili krpu, imate nešto, ili u restoranu, ali kući što god tako uzimate papir, stavite papir tude ili stavite krpu preko i nek visi onako i nemojte to da zaboravite za ruke. Kada operete ruke, da možete da osušite ruke. Always remember the toilet paper or paper towel or even a cloth when you wash your hands, you always have something to dry your hands with. I mora nek krpa bude čista, a ne da bude mokra ili prljava. Uvijek napravite sigurno da vam je krpa čista i imate uvijek I ako nije čista, ne skinite, bacite i stavite novu. Always remember that your cloth is clean. If it's not, throw it away. Put it in the washing machine, bacite u mašinu, and then get a brand new one. Okay, 22. 22. I nemojte isto stavite sapun u kupatulu. Ako treba, put the soap in the bathroom. Stavite sapun, set the soap. Stavite na tanjer ili nešto što ti treba, ili ima što nam pritisne i na sapun izlazi iz toga. Always put the soap in the plate or put those things that you pull and squeeze, kind of pump, and then all the soap comes on your hands. Stavite sapun dođe na rukama. 23. Suđa. Dishes. Ispraznite. Kad imate mašinu, ispraznite i nastavite nove suđe unutra. If you have a dishwasher, empty it. If it's clean, ispraznite, ako je čisto. And if it's dirty, put it back in and it can wash again. I nek se opet opere. Ako imate mašinu za suđe, if you have the washing machine. 24. Number 4. 24. Clean the mirrors. Očistite stakla. 25. 25. Kupatila. Washrooms. Bathrooms. 26. 26. Clean the tub and showers. Očistite kadu i gdje se kupate. Kada se kupate ili gdje se god kupate, kadu i tako, uvijek napravi sigurno da očistite to. It's always good to make sure that you clean your tub and your showers are clean. That's it, 7. 27. Kada podove čistite, poslije promijenite vodu, ako vam je jako prljava. When cleaning the floors, change the water if it's dirty. Uvijek to pamtite. Ako vam je voda jako prljava, uvijek morate svaki nekoliko minuta ili nekoliko puta da promijenite vodu. You always have to remember every couple times when the water gets so dirty and gets black and all the grossness, you always have to change the water in your bucket. Kada čistite podove when you're cleaning the floors. Zato što podove jako brzo se sprljaju. Isto kao druge stvari, ali podove više. Because the floors get more dirty, way more dirtier than other stuff. Other stuff they do too, but the floors is just more like, yeah. Okay. I 28. I kada veš perete, nemoj da začepite mašinu za veš kad se pere i kad se suši. Don't jam when you're washing the clothes. Don't jam the stuff and the clothes in the washing and drying machine when working with clothes, kada se radi sa vešom. When you're working with clothes. Nemojte da trpate, ako imate nešto da operete, onda čekajte kada jedna mašina završi i na drugu možda opet počnete da vam radi. As soon as one
cycle one is done, the washing machine, you can put more clothes in after, so don't be jamming stuff because you will break your washing and drying machine. Виж да пукнете вашу машину за машину za perenje i za sušenje. Yeah, when you're washing your machine, please you guys don't jam the machine. That's what we require you guys to do. Mi vas pitamo tako da vi ko za nas radite, da vi tako hoćete, ne morate da uradite. Imamo mi kako naša kompanija ide, tako vi morate da slušate i da pamtite i da radite kako vama objasnimo i govorimo. For my company, that's how we tell you guys what we expect from you guys to do, and those are the things that we do in my company, in our company, what's required, šta trebamo, šta mi tražimo od vas, and what we ask from you guys. So, yeah. I uvek nemojte da zaboravite, and always don't forget. Remember, i puno ljudi, ništa nije lako. Nothing's easy. But, you know what, nekada ljudi neće čiste, ja to razumijem. Sometimes people don't want to clean. I understand that completely. Because I used to be like that way before. Tak sam i ja bila prije. Ali sad mislim mnogo drugačije, zato što imam svoju kompaniju. But now I think completely, for me, now I think completely different because I have my own company now, my own cleaning company. Uvijek šta treba da se radi kada čistite, kada se čisti ili kada čistimo. These are my cleaning procedures for D. Batlak Spotless Cleaning kompanija. Ajde, ba, ja vas volim sviju, pa ćemo da se onda čujemo posle. Okay. Doviđenja. Bye.